xivutiso ku va ku tanihi tihosi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona hi yihi un'wana kha vulavula hi timhaka ta nawu a ku wa vona matiko yo fana na va Australia i matiko lama ya nga na nawu se mina hawu kanjhani a ku vo a ku hume timhaka ta ku mujahani wa xiyimo xo sungula ka nxaxamelo wa lava tlangaka tennis va xinuna Novak Djokovic ne u hetelele a nyikiwa phumende ya ku yena a nghena a Australia hambi leswi a nga sawutisiwangiki kumbe a nga vuleki timhaka ta matshamelo yena tlhelo ra timhaka sawutisi ivi swi va mahungwini swinene ivi kusuka kwalano sweswi ni vulavulaka va ku ayikho munhu yaloye a ta boheka ku landzelela milawu ku ya hi laha yi vekiweka koho ku endla leswaku loko ku ri ku la ta va kwala tikweni ra hina i fanele swi tiveka ku i sawutisiwile kumbe u le ka xiyimo xa njhani hi ndlela yoleyo se i timhaka tin'wana leti ti nge le mahungwini swinene loko kha hi langutaka siku ra namuntlha kasi handle ka sweswo swin'wana leswi nga mahungwini i timhaka ta ntirho wa ku tsundzuka un'wana wa valela ntshunxeko eAfrika-Dzonga eka vandla ra South African Communist Party SACP nkulukumba Joe Slovo kumbe Sira Joe Slovo hi ndlela leyi siku ra kona namuntlha laha ku tsundzukiwaka vutomi bya lebyi swi vulavula nkulu ka ntirho wolowo ku va holobye hi tlhelo ra timhaka ta dyondzo ta le henhla nhlana na vuleteri na timhaka ta technology dokodela Blade Zimandi hi vo va nga ta va kha va vona ku ku vulavuriwa hi vutomi bya nkulukumba Joe Slovo hi ndlela yoyeleyo hi lava ku rhurhela mutshamaxitulu wa bodo la langutanaka na tatana Khosa hi bula na vona lava ta hi pfuna ku twisisa timhaka ta matshamelo ya swilo eka NSFAS na ku languta ku siku ra ku pfala emunduku se hi ta va hi kha hi nyika na n'we nkarhi wa ku va mi kota ku vutisa swivutiso swihi kumbe swihi leswi mi nga ku ve ri na swoho leswi fambelanaka na timhaka ta NSFAS hi ndlela leyi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi vatswari na hambi ku ri mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi vadyondzi hi ndlela yeleyo se hi ta va nyika nkarhi wa ku va mi endla tani ku kandziyisa rito ka 071 265 9860 hi ndlela yoleyo kasi xin'wana lexi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka show i ku vulavisisi byi komba sweswo swa ku se ku na vana vantsongo lava nga le ku ngheneni ka timhaka ta swipyopyi va ku tirhisa ngopfungopfu ka timhaka ta ku tirhisa byala veri byala byi le ku kumekeni kolova eka vana lavantsongo xana xivangelo ku nga va ku ri yini lexi fikaka ka xiyimo xa muxaka wolowo hi ndlela leyo se hi nga tsakela ku twa na sweswo kusuka eka n'wina hi le ka 015 297 1855 vandla ra African National Congress ri le ku tlangeleni lembe ra khume eLimpopo ntirho lowu ta rhurheriwa laya a Peter Mokaba Stadium Old Peter Mokaba Stadium n'wina mi nga ta mi kha mi vewa vankateko wa ku va miya mi ta mi ya yingiselela hi kota ku twa ku mi kume yini va ri yini hikuva van'wana va ri mbulavulo lowu va koka mintirho ya muxaka lowu wu va mi nyika xifaniso xa ku lembe leri ri ta fambisa ku yini mi nga langutela yini ka State of the Nation address mi nga langutela yini ka timhaka ta matshamele ya swilo hi ndlela yeleyo xitsongwatsongwana xa COVID-19 na xo xi tikomba xa ha ri koho xa ha ku tiseni ntshikelelo eka vaaki vanhu va hundza misaveni hikokwalaho ka ku va va phatsamiwe xitsongwatsongwana xa COVID-19 se i timhaka tin'wana leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka toho eka nhlekani wa siku ra namuntlha tindlela ti tele leti mi nga ti tirhisaka yin'wana ya toho i 015 297 1855 kumbe mi tirhisa mathevela dp@sabc.co at Afrika Munghana i Twitter handle kumbe mi kandziyisa rito ka 071 265 9860 mane u yana mavona andaka leswi nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga pet matebula khume mone timinete na fukupelewra ya khume mbirhi tari bula na mutshamaxitulu wa bodo ya NSFAS National Student Financial Aid Scheme lava enga kunga kulukumba tatana Ernst Khosa hibo inga tawaka bula na bona tatana Ernst Khosa sweswi nga ri khale va yini ka xifaniso xa ku valulami ku fika kwihi mi ta tsundzuka ku nga ri khale tava kha kuma mbuyelo wa vadyondzi hala ka vhiki leri ya ndzhaku ka vhiki leri taka vadyondzi va ka grade 12 lava va nga langutana na ku ya dyondza ka tidyondzo ta le henhla na vuleteri kasi ke
na mintlhontlho ya leyi kumbexani yi nga tshika ku yiva vadyondzi lava va nga koho eka nkarhi wa sweswi va hlangana na yona i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi langutaka ku ya emahlweni se hi ta tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka ya mathebula dp@sabc.co.za kumbe mi tirhisa @Afrika Munghana i Twitter handle ya nongonoko sweswo swi ta endla leswaku mina na wena muyingiseri wa Munghana Lonene FM hi kota ku va hi vona ku yisa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko kha hi languteka matshamele ya swilo eka timhaka ta vadyondzi loko ku langutiwe ngopfu ka ku va ku langutiwe hi timhaka leti ti fambelanaka na vukona bya NSFAS leyi xikongomelo nkulu ka vula ku nga ku tiyisisa na ku vona leswaku vadyondzi va hetelela va kota ku humelela ku ya emahlweni. Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Swi nga fikeleli ka ku va ku ne le tikhemisa ku maxava kwena ku maxava hi ku kuma se vana va hina va tlhaveliwa hi spirit na vatswari se mi kuma se ya tlhaveliwa hi spirit ku nga ha ri swona ku tele ngoti fake bot phete loko vo ndla mistake ya ku no wa ti xavela ku hi la mame lama ale mbili ya street impela so a swi swa mahala vele ku nga ni toloveri nanya na byona ku na problem leswi swa ka vateki va swi yisa kwini mara swa mina eku swi nga xavisiwi a swi phako mahala lo a swi rhwalaka a ku no i ta xavisa swi nga xaviwi hi ku ya tlhaveliwa hi mati hi sweswo Khalanga inkomo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka toleto ta ku langutiwa ngopfu ku xiyimo hi lexi loko hi ri ka xiyimo lexi swi vula yini swi vula ku tanihi hi rixaka hi langutele ku va na timhaka ta ku langutiwa ka ku lwisaniwa na timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 ku languteriwa ku lwisaniwa na timhaka ta vukungundwana ku languteriwa ku lwisaniwa na swiyimo swo hambanahambana leswi swi fambelanaka na matshamele ya swilo loko swi ta ka timhaka ta mafambisele ya tiko hi ndlela leyo la ku bula na tatana Ernst Khosa sweswi ni nga ku byela hi bula na vona laha kha hi languteka tanihi mutshamaxitulu wa board ya NSFAS Student Financial Aid Scheme va ta hi nyika xifaniso xa ku va lungheke ku fika kwihi loko kha hi languta ka lembe leri hi nga ka rona lembe xidyondzo leri ri lavaka ku sungula na ku nyika nkarhi wehe muyingiseri ku va va vutisa swivutiso leswi na leswiya u nga va ka u ri na swona hi nge na vona nkarhi wa leha ku hi laha ku nga heriki kambe swivutiso swimbirhi swinharhu sweswi hi nga kota ku va hi nghenisa hi ta swi kota ku swi nghenisa ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo ma vona i nhlekani hi mamukerile na ku vuyisa ka lembe lerintshwa vuyisa na hina Khalanga na ku khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona namuntlha hi tirhi hi lava ku vulavula hi languteka timhaka ta NSFAS na ku lungheka ka NSFAS ku ya mahlweni ka lembe xidyondzo lexi lava ku sungula kumbexana a hi sunguleni la ka ku tanihi NSFAS mi le ka xiyimo xa njhani ku seketela vadyondzi ku ya mahlweni hi timhaka ta tidyondzo ta vona tanihi NSFAS hi ready ku seketela vadyondzi lava va lavaka ku apply na lava nga kona already at university na le TVET colleges kambe anta ku loko mo nyika na nkarhi nyana before ni nghena ka ku hlamusela ku hi ready ku fika kwini ni hlamusela vayingiseri va Munghana Lonene vatswari va vana lava va ya ku eti-university ni le ka TVET colleges na vana lava va nga tiyimisela ku ya kona leswaku loko hi karhi hi vulavula hi kutani namuntlha muhaxi hi vulavula meni le Cape Town avokweni ra mi ra xinene ku na mufambisinkulu wa NSFAS tatana Nongoga ni tsakeli ku vula NSFAS ku NSFAS ku loko vana va kwatile va ri na NSFAS va vula vito ra mina se ni yi vula NSFAS avokweni ra mina ra ximatsi ku na head ya communications ya NSFAS tatana Mamavulo lexi endlaka leswaku ni khoma nongonoko lowu hi vutswatsi namuntlha hileswaku hinkwavo ka vona yona yixa loko ku taka ku vulavula ririmi ra Xitsonga se ni ku nona ni ta yi khoma hi vutswatsi ni to kombela va kwala kusuhani loko vayingiseri vo suka va vutisa swivutiso leswi yelanaka na tifigara na swin'wana ni ta va kombela leswaku va
va ringeta ku hlamula mara ni tshemba ku ta kota ku hlamula hinkwaswo se leswi swi kombisa leswaku hina va NSFAS hi tiyimiserile swinene ku supporta machudeni na hinkwavo lava va tsakelaka ku tirhisa facility leya hina NSFAS. The fact that na vona kwala kusuhana mina na vona va tshike mintirho leyi va fanele va endla yona hi tala hi ta hlamula swivutiso leswi nga ta huma aka vayingiseri va Munghana Lonene. Mi nga si vutisa xivutiso xo sungula nakambe Mahashi ni kombela ku vula leswi eka vatswari hinkwavo lava va nga na vana lava nga tiyunivhesiti na lava faneleke va tiyunivhesiti ka lembe leri leswaku a va kuceteli vana leswaku va apply aka NSFAS hi nga se pfala. Dyondzo i xitlhangu, dyondzo a yi lumi, dyondzo hi yona leyi kotaka ku hlongola vusweti. Loko vana lava va exikolweni va dyondza va ta kota ku tirhela va ti hlayisa va tlhela va hlayisa na vatswari valava va tlhela va kota ku participate kahle aka economy ya tiko. Sa va kuceteli vana va yena na ku vana a va apply va nga jiki loko lembe se ri sungurile hi xikarhi ka lembe va ku a hi applyanga. Hi pfule ti-applications hi ti 1st ta November hi hlamusela ku hi ta pfala rini. Se a va apply leswaku swi nga karhati va nga fani na hina lava hi nga yi tiyunivhesiti hi nga ri na timali. Hi swilo leswi ndlaku ku swi vula sweswo hi ndlela yo sungula mbulavulo lowu nga ta va na vona na vayingiseri. So mingisero Munghana Lonene FM lava va twaka i tatana Ernst Khosa tanihi sweswi va nga vula se ma vona mi twa mi kha mi kombisa hi timhaka ta ku endla swikombelo se va siku ra mi vurile vuxokoxoko ku mi pfurile mi nga va mi vurile na ku mi pfala rini kambe tsundzuxani vayingiseri na vatswari na vo vachudeni na ku mi pfala rini ku endla swikombelo na ku loko mi ku ma pfala mi vula yini. Hi pfule hi ti 1st November 2021 ku announce holobye nkulu and holobye wa dyondzo loyi a hi tshamene yena loko ka ra announce ivi hi hlamusela ku hi ta pfala hi ti 7 ta January. Ti 7 kamberini i Mundzuku. Mundzuku, yes. Ti 7 i Mundzuku. Se ku pfariwa Mundzuku a hi ta kombela ku vana va apply lavo ka va nga si apply vo tala va apply loko ni karhi ni vulavula na n'wina ku ta Mahashi hi ve na 600,000 applications na ku ya hala henhlanyana lava nga apply already aka 600,000 leyi nga apply ku ve na 182,000 lava already the applications ta vona ti nga approve. So 30% of vanhu lava nga apply already ti approve va yini kumbe vile ka university yini mara ti approve. Se ku hambana ka application process ya malembe leya n'wanyana na leyi yi nga sungula ku va kona hi ti 1 ta November leswaku leyi hi nga system leyi nga tana yo from ti 1 ta November loko n'wana a ri beneficiary ya SASSA ya swi kota ku fika yi n'wi nyika application approval ya application kwalana na kwalano. Loko ku ri ku n'wana loyi a nga applya ka ha ri na information yin'wana leyi yi lavekaka yang byela system la yang byela kwala ka a nga ta va ka ra apply koko hi ta lava lexi na lexi kumbe yima masiku ya so hi ta vuya kambe ka wena. Leswi endlaku leswaku sweswo swi humelela hileswaku ku fanele ku verifyiwa information leyi hi kumaka ka vana lava applyaka. Se hi verify njhani application leyi
hi verifya hi ku tirhisana na department ya home affairs, hi verifya hi ku tirhisana na SAS lava ku teka mthelo so swi teka yena nkarhi. Kambe lavan'wana lava va nga ti-beneficiaries ta SASSA yi ku byela kwalana kwalani ku yi approviwile and sweswi hi na 182,638 lava already swi tivekaka leswaku ti-applications ta vona ti approviwile. Se swi vula ku 40% leti hi vulavulaka hi toho ti nga va ti tatiwa ngopfu hi valavo ku ya hi leswi mi swi hlamuselaka hi swona. Se lavan'wana swi teka ku nkarhi mi languta nkarhi wo tanihi kwihi? Nkarhi wun'wanyana vhiki, nkarhi wun'wana swa tlulanyana hi ku ya ka ku hi kota ku kuma information leyi confirmaka sweswi kumbe leyi ku nga kota ku confirma sweswo. Kambe ni kombela ku hundzisa vayingiseri lakatsongo muhashi leswaku ku nga vi na confusion. Yin'wana ya xipimelo xa ku approve ka ti-applications ta vana va hina hi leswaku vatswari wa kona va fanele va nga holi mali ya ku tlula 350,000 rands. So loko sweswo swi kota ku confirmeka ka ha ri nkarhi kumbe hi kota ku swi confirma loko application yi karhi yi endliwa a ku na xo karhata n'wana u va a yi kuma there and there. Laha swi kataka hi laha hi ku a nga koti ku swi confirma sweswo kumbe laha swi lavaka leswaku hi tlha hi languta information yin'wana ku kota ku kumisisa sweswo hi swo delayaka. Se loko munhu a amukeriwile kumbe a nyikiwe mpfuneto kusuka ka NSFAS swi vula yini ka yena muchudeni loyi? Ni twe mi ku vose lexi nga ta xisele i ku va va mi byela ku va le ka yunivhesiti yi ku endleka yini kusuka kwalano? Leswi swi vulaka swona hi leswaku n'wana yaloye a suki a ya ka yunivhesiti leyi a lavaka yona kumbe a suka ya ka TVET college leyi a lavaka yona a hi byela ku hi le kwihi. Se NSFAS yi ta n'wi hakelela leswi landzelaka. Yi ta n'wi hakelela ti-tuition fees, yi ta n'wi hakelela ti-registration fee, yi ta n'wi lunghisela leswi vuriwaka ti-learning material i tibuku teto. NSFAS yi tlha yi va hakelela leswi vuriwaka meal allowance, swakudya va nga fiki va fana na hina hi nkarhi wa hina a ku nga ri na laha hakela meal allowance a hi dlaya hi ndlala misa yi tshama yi rhwale tshuri. Yi n'wi hakelela either accommodation kumbe travel allowance. Yi tlha yi n'wi hakelela leswi vuriwaka ti-personal care allowance. The personal care allowance yi humela n'hweti yin'wana na yin'wanyana. Vana va nyikiwa mali yo karhi leswaku yi kota ku va hlayisa ka personal care allowance yaleyo. Se ma swi vona ku NSFAS yi ringeta ku endla hinkwaswo leswi faneleke leswaku n'wana loyi ntirho wa yena ku va ku ri xilo xin'we ntsena ku dyondza xikolo. Leswin'wana hinkwaswo leswi swi va swi hlayisiwile swi va swi hakeleriwile. Ni lava ku nyika va lava va khumbeka ku nga machudeni vatswari ku va va vutisa swivutiso hi ndlela leyo kambe va nga se vutisa xivutiso xa mi xo hetisela ku fika sweswi hi lexaku loko mi swi vurisile sweswo tatani Khosa swi twala swi ri kahle swi twala swi ri leswi swi nga vuyerisaka machudeni kambe leswi machudeni va nge le ku hlanganeni na swona ku hambana ka swikolo hi ku hambana ka swona tiyunivhesiti na ti-TVET a hi swona leswi mi swi vulaka minkama yin'wani timhaka timali ta personal care kumbe ta accommodation kumbe ta ti-meal allowance va ta sungula va ti terekela ti nga se ta va kha va ku swi hlwele ku hakeriwa sweswo swa ku taniya. Xana tani hi National Student Financial Aid Scheme mi vona xiphiqo ku ri yini ka xiyimo xa muxaka wolowo? Loko
hi swi vonile leswaku ku na swiphiqo swo tala leswi vana va xikolo va hlanganaka na swona hi mayelana na NSFAS. Se hi tshama hansi ku se hi nga swi endlisa ku yini. Xo sungula mativa loko dokodela a fanele a kota ku horisa mavabyi, i fanele a diagnose ku what is the problem. Se hi ku lexi hi nga ta xi endla xo sungula, hi ta vulavurisana na leswi swi vulaka ti-stakeholders ku nga machudeni hi wona through their various organizations, ku nga vafambisi va ti-university, ku nga lava va nyikaka accommodation na hinkwavo. Se lembe leri hi vakachele kwalomu ka va 10 universities and TVET colleges. Laha hi nga fika hi vitana vufambisi bya university, hi vitana ti-SRCs, hi tshama hansi ka lwangu rin'we hi byeleni ku ti-problem ta n'we i yini. Hi ku nkarhi hambi tikumi nkarhi wun'wana accommodation ya n'we ya hakeleriwangi. A hi tshameni hansi hi vulavula hi twanana ku i ncini lexi karataka. Hi vakachele va Fort Hare, hi vakachele va Tefrop, hi vakachele va University of Venda, and hi kume ku amukeriwa lokukulu ngopfu ka ku saseka ka ku huma ka both university management na ti-SRC na va zangi va ala na ku tshama hansi ka lwangu rin'we hi vulavula timhaka leti. Se hi ku vona ka hina problem yo sungula leyi yi endlaka leswaku ku va na swilo swa ku fana leswi hi loko vana va xikolo va nga koti ku twisisa ku NSFAS you provide lexi na lexi. That is the first problem. The second problem leyi nga na yona nkarhi wun'wana i communication between the university na NSFAS. Hikuva swin'wana swa swilo leswi hi nyikaka vana va xikolo is ended through the universities. So communication leyi muhaxi na kambirhi. Kuna leswi swi vulaka the communication of the systems themselves. Nkarhi wun'wani n'wana a suka a ya ka university yi kwa yi hey NSFAS a yi transferang mali ya wena haleni. Ku ri ku hina hala ka NSFAS yi transferile mali mara ti-system a ti koti ku communicate. So the solution aka problem leya ya ku ti-system ti nga koti ku communicate leswaku hi le ku vulavurisani na ti-university ku why hi nga pfumeleli ti-systems ta hina hinkwato ti va yin'we hi kota ku communicate. Loko n'wana a va admitted a UJ, NSFAS yi swi tiva ku n'wana admitted a UJ, aka ha lavi ku ku nga lavi ku hi rhanga hi yimela yin'wana information yi kuma there and there. So the response leyi nga yi kumaka hi ti-university yi positive swinene. I mhaka leyi nga ta ringeta ku yi solve loko hi karhi ya hala mahlweni. Mtama xitolo wa board ya NSFAS lava ngele ku buleni na vona inkulukumba Ernst Khosa. Ayi ku tumingisela me le ka 015-297-1855 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za. Hi ndlela leyi swi ta hetelela swi endla leswaku i kota ku hi ku vutisa kumbe hi kota ku nyika nkarhi wa ku va u vutisa hi ndlela yaleyo. Xin'wana lexi nga xi tirhisaka mi nga tirhisa WhatsApp line ya hina ya 081-50728 kwente ka yini nomboro leya ya WhatsApp yingoni nyamalalela mpundhulo kumbe nhlekani lowu kambe swi ri tani ta ku nyiketa yona nakambe leswaku hi kota ku yi kandziyisa ni ku ya mahlweni ku kandziyisa rito hi kota ku va hi vutisa kumbe tirhisa Twitter handle ya @Afrika Mungana. Sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku xana xivutiso xa wena ku nga va ku ri xi muyingiseri i rhumele xivutiso la mavona a ni tivi ku mi ta hi tsundzuxa ku hi fanele hi xi yisisa ku yini mahlweni xivutiso lexi xa muyingiseri loko ku ve a mi na nhlamulo ya xona kwala mi nga kona. U ri hi mina Bongani Baloyi ni muchudeni a University of Limpopo ni swi twile ku mi ta
mina the NSFAS system still mina na khumbeka hi rule ya N+2, meaning anistiku rule ya yini meanwhile I matriculated in 2017 ni enrolla na University of Limpopo in 2018 ni kuma ti results ta mina in January 2018. The system states kuri I have an existing qualifications with Wits University kube I have never enrolled with the university kunga Wits in Dalale. I've been trying to seek for help since 2020. Even now, I'm not being assisted, and this issue is affecting a lot. It's affecting a lot of students. I also have evidence to prove that indeed I never enrolled with Wits. Kumchani ikukomisa mabona swivutiso swa muxaka lowu leswi swi nga khumbani ku thwi na ku mali yi ta nghena kumbe na ringanela ku kuma mali ya NSFAS kumbe na ringanela va swi yisa kwihi loko va ri na swivutiso leswi swi khumbaku swirilo ka NSFAS loko va vona ungeti lava nga swi mangala ko a swi le ku ololoxekeni? Okay, ni khensile mashi ni kombela ku hlamusela vayingiseri na hinkwavo vana lava yingiselaka xo sungula ku ti-rule leta loko va ku na rule ya N+2 kumbe N+1 i rule ya muxaka mune. Yes. Loko ni heta ka sweswo ni tata aka xivutiso xa kuma ka vungani baloyo. Yes. So the rule leti ti vula ku ti-N+ rules ti nga vekiwa ku kucetela vana va xikolo ku loko va xikolweni a va yi va dyondza va heta ku at least. Se vanhu lava kumaka tibasari ta ku pfuniwa hi NSFAS a pfumeleriwi ku va tshama a yunivhesiti hi laha ku nga heriki. Loko u endla degree leyi kumbexani yi nga malembe manharhu no nyika xikombiso i tshika u hluleka ku pasa lembe rin'we a ku rivalela. Ku na swin'wana nkama wun'wani hi ku rivalela ku nkarhinyana wa ku tlula kwalani ku ya hi ti-situation. Se i ti-rule leti ti vulaka ti-N+, leswaku in university terms leswi vuriwaka ti-exclusionary rules. A TEFLOP vongani ta swi tiva ku na rule yin'wani a yi vula A+1. Loko wo tshika yi hlwela ngopfu a yunivhesiti malembe mambirhi loko ri ku u fanele ku dyondza malembe manharhu a va kombela ku u pfulela van'wani space va dyondza. So na hina hi na tona ti-N+ rules teto a ti vekeriwanga ku karata vana va xikolo a ti vekeriwanga leswaku hi va panicha ti veketiwe leswaku va encourage ku va heta ka ha ri nkarhi. Mara problem leya vungani leyi yi tikomba yi nga ri problem leyi nga toloveleka leswaku va ku u hetile ka university yin'wana ku ri ku a wu hetanga ka university yin'wanyana. A yi tikombi yi toloveleka a sungula ku complaina hi mhaka leyi ena ku ri ku navela ka mehe ku loko a kote ku kuma ku pfuneka ka ha ri nkarhi ni ta n'wi nyika nomboro leyi landzelaka 08 000 67 327 iPhone nomboro leyi a va hlamusela hi problem leyi because a yi tikombi yi fana na problem letin'wana leti yi hlanganaka na tona masiku hinkwawo ku fanele ku ri na swin'wana swi nga terribly wrong aka system a endli sweswo. So loko u tshika a nga koti ku humelela kwalani butimeka tatana Khalanga a mpfoneli kwalani na n'wina hi kota ku vona ku ta endlisa ku yini. It's not a normal and usual problem. Okay.
Isweswo mingiselo umnganalo on FM 0152971855 na ti-voice notes to tala nyana la mavona ni lava ku ti tlanga ivi ni ya mavhengeleni loko se ni vuya kumbexani mi nga va mi ni khomele tinhlamulo ta tona ti-voice notes toleto ni ti tlanga hi ku landzelelana tani yo sungula hi leyi. Aye botpet ni vulavula na Khoni la ni kombela ku vutisa ka lava NSFAS na n'wana loyi a lava ku endla lembe ra 2022 se ni kombela ku vutisa i ri a xikolweni ve ri ku na shortfall se a ni koti ku twisisa loko a ku shortfall mhaka a yi n'wi hakelela kahle ndhawu yo tshama i ri ku na shortfall this year va fanele va ti hakelela vona ndhawu a xikolweni se ni kombela ku mi ni vutisela ka va NSFAS ku swo endleka na ku n'wana a ti hakelela ndhawu yo tshama na. Vashume Belpet minjhani vukile na ni kombela ku vutisa ka va Mr Mavone ku ri NSFAS yeleyo ya swi kota ku khavhara na loyi a lavaka ku endla nursing na hikwalaho ka ku ri last year ku ve na maheveheve na ndzhaku ka lembe ra korero ku hinkwavo lava va fanele ku ri va endla a nursing a va qualify va fanele va ka ti-private college sweswo inkomo ni nga khensa ngopfu i Vusi Matebula ri xile phet minjhani ina ha hlayisekile ndi yingiselela ngonoko wa n'wina na buti Ernst Khosa kwala va NSFAS mina ndi un'wana wa machudeni loyi a dyondzaka kwala South Africa ni muaki wa South Africa ndi na disability ya matihlo a ndi voni ndi le ka lembe ra 3 ni apply NSFAS last year na sweswinyana ya ri evaluating so loko va ku yi ku accepta ku kwalani loko u applyile u ri na loko ka ri hola sasa a hi ntiyiso because mina na sweswinyana a ndzi siza ndi kuma a message lowu humaka ka vona ku va ndi acceptile so kusukela ndi apply hi November sweswinyana se ile ka January ni ya pala mzuku. Ihlekana butpet na va NSFAS kwalana mina ninkinga cause ntshama van kuma ti-calls va ku va lava mali ya vo va NSFAS ene loko mina apply NSFAS ku 2018 loko hi endla late applications mara nga minkarhi yako loko mi hlometela hi kwala TUT a yi kupa ku teriwa le handle mhaka swa ti NSFAS ni application ta le xikolweni 100 TUT then va ku ni veka waiting list le manje ni rejecta while ni nga benefit nchumu ni vatswari mo ka va nga tirhi ko va ti holele pay ya vanhu lavakulu so ni ve ni kuma bazari ya Premier's office yo at least yi nga take over ka mhaka ta mehe so mara nhlama loko still na tshama ni va ku ni londziwe mali while ni nga hatsanga na hakeleriwa hambi yo Premier's office yeleyo yi loko ti ku ni hakelela and then ti-mails ni ya ti kuma ku ri late then u kuma ku na le ka inana yako agreement form yako loko hi za hi sayina ku sayiniwe ku na va ta hi ka 3 years internship and then from there va ta evaluate hi performance vona ku va ta hi place kumbe njhani loko se hi ya complete ka policy changed a swi nge endleki sweswo so a ni vona ku matirhelo ya voho va Premier's office va ni pfunile na almara vona ku ya fana nyana va NSFAS cause ku laveka certain amount back while kuma ku munhu a nga le ku tirheni na loko no va ni nghenise hi vo xikolo sweswi a ni ta va ni nga ri ku tirheni so before va londze vanhu a ni kombela va rhanga va langutise ku loyi indeed hi n'wi hakelerile hi n'wi hakelele mali muni a nga va tirha na phela swa vava ku londziwa kuma ku okay a wu le ku tirheni mara va londziwa so then a va swi inane kahle a va swi lavisise kahle ku fana na loko application yi fika va yi lavisisa yi za yi rejectiwa inkomo. Endlekani muhaxi mina ni lava ku va vutisa ku ri ni apply NSFAS so problem ya mina hi leyi laha ku uploada ti-document a ni nga uploadangi ti-document and then loko ni submita yi vuye yi famba na reference number ni yi kumini and then loko ni khensa eka masiku hinkwayo ya ni komba ku ya kha ya famba
sweswi a yi fikela ka funding eligible. So problem ya mina hi leyiwani, loko ni ku ni lava ku uploada document a ku na option ku ni nga uploada kona. So yi nga kota ku ni fanda kumbe yi nga kota ku hi ku famba ka nkarhi yi nyika option ya ku kota ku ni uploada document ku na mina yi ta kota ku ni teka na, hi mhaka ku sweswi ni hete na ku register course leyi na va ku hi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Ntiyiso mintsero mgana lona FM yi rhurhele tatana Ernst Khosa vona mutshamaxitulu wa board ya va NSFAS National Student Financial Aid Scheme lava hi vulaku na vona kahle kana siku ra namuntlha hi langute ngopfu ka timhaka ta mintlhontlho leyi kumbexani mi nga kha mi hlangana yona tani hi machudeni hi ndlela yoleyo kasi ke loko swin'wana swivutiso swi nga hlamuriwi namuntlha ni tshemba va ta hi pfuna ku hi tisela va lava tirhanaka na swona ti-administrator ku va ta kota ku hlamusela hi vona n'wana xivutiso xin'wana a ni lava ku vutisa ku swi teka nkarhi wo tani hi kwihi ku unblocka e-wallet account course ya mina yi bloke since 2020 na sweswi a ndzi kuma xintshunxo i swin'wana swa mintlhontlho leyi nga kona kambe ni tshemba mi swi twile swivutiso leswiya mavona loko ku ri ka mi swi twangi kahle ni nga mi ngetela swona kambe mi nikhensile Khalanga mine loko a hi emavhengeleni ni kombele lava nga ka administration la ku va fonela kwalani va kuma ti-details hinkwato ta vanhu va lava nga vutisa swivutiso leswi. Okay. Ngopfu lava va nga vutisa xivutiso lava a va ri activity. Yes. Hikuva loko ni twa mhaka ya vona yi tikomba ku ri na fraud la xikarhi se ni va kombela ku a va kumi nomboro yaleyo leswin'wana imani swi hlamula hi ndlela leyi landzelaka. Xo sungula vayingiseri a va tivi leswi landzelaka. NSFAS yi pfuna kwalomu ka va 1.1 million students at the TVET colleges na le university. 1.1 million students is about half ya vana lava va nga at university na le TVET colleges. Mavona na swi vona swivutiso swa ha tele swinene la lera ra ku kumbexani loko ho swi ndlanyana sweswi lembe ri sungulaka loko ho va hi kha hi mi kuma na vala van'wani va kha va ta hlamula swimbirhi swinharhu kumbexani hi nga hetela hi rima hi wina ndima leyi hi ndlela definitely mi nga swi nghena ka mahungu quick one swivutiso leswi loko swi karhi swi ta na swi vona ku data hina leya ti-7 ta ku pfala leyi yi ta nyika vana lava ka hina ti-problem kuva van'wana a va swi kota ku apply va swi kota ku va ready se a no la ku endla xitshembiso la mara tanihi mutshami wa xitulu wa NSFAS ni swi twile leswaku na swi vona ku hi nga gcina hi siye vanhu vo tala a handle loko ho pfala mzuku se ni ta swi ehleketa kahle ni swi hlela kahle ni vulavula na holobye ni vulavula na vatirhikulori hi ta vona ku hi ta swi endlisa ku yini ku kota ku hi nga siyi vanhu a handle hikuva ku na swa karata it's about 100,000 rands wangi na ti-technicalities swi ta va swi nga ri kahle futhi so se ni ta vona ku ni ta endla yini muhashi and ta tlha hi vulavula na n'wina hi ta humesa statement hi vona ku endla njhani leswaku hi nga siyi vanhu a handle. ni tshemba xi ta xi ri xa komi ku statement lexi hi ta mi la swinene nkarhi wa n'wina mo xi haxa statement lexi mi byela vana va apply no hayi ha khetsa swinene inkomo sweswo mingisero mugana lona FM lava hi bula na vona mutshamaxitulu wa board ya NSFAS tatana Ernst Khosa. Swivutiso swi tele ha swi tiva hi nge swi heti kambe ke a hi yeni mahlweni hi endla swikombelo ku endla leswaku siku ro pfala eminduku se n'wina mi nga na mintlhontlhontlhontlho leyi na liya ku na nomboro leyi va nga vulavula hi yona la ni ta mi nyika yona loko se hi vuya mahungwini ya misava lava hi landzelaka na nkosi na tizitha hi ya kona hi ndlela leyi. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. So inongo tumenete ntsena ku bilavura liya ya 13 ka mugana lona FM kensi li nkosi na tizitha na mahungu ya misava van'wana va ri atwala hansi hi ta va fanisela kensi leswinene ku va mi byerisa swo leswi hi ta va fanisela ku atwalela ka atlakulanyana
hayi kambe swi twi hi ndlela yaleyo kambe mswiritano mi ngisera mugana non FM namuntlha vatwini va kha va vulavula tatani Khosa va nyike n'wina mi va ko kumbexani mi ri na swiphiqo leswi fambelanaka na timhaka ta ku va ku nga va ku ri ti-e-wallet ta n'weti kumbe ti-account ti blokiwile mi nga chavi ku tsala email mi yi kongomisa ka unlock@nsfas.org.za hi ndlela yoyoleyo kasi loko mi na swiphiqo swi kumbe swi nomboro liya va nga yi bumabumela hi leya 0800 067327 na engeta nakambe nomboro nakambe 0800 067327 i tinomboro leti mi ti tirhisaka leswaku mi kota ku va hi twa ku swibumabumelo swa n'wina swi ri hina engeta nakambe 0800 67327 tshemba ku mi ta va mi nga mi swi twi ku za hi endla nongonoko wa muxaka lowu namuntlha a hi endlela sweswo swa leswaku mi lulama mi lulama hi yo mhaka Xitsonga xi vuletani xi te loko i lava ku yiba yibe ya ha ri na mahika se a hi endli switani mi yingiseri wa mina khutaza n'wana wa wehe khutaza xaka ra wehe sweswo muchudeni wa wehe ku va a endla xikombelo siku ra ku pfala i mundzuku beta swi nga endleka kambe hi nge tshembeli ka swi nga endleka endla xikombelo sweswi hi ndlela leyo swi ta endla leswaku u papalata ku ya hlupheka loko se ku fanele ku yiwa eswikolweni ku yisa tidyondzo emahlweni nomboro yaleyo ya ntolovelo a hi mi tweneni ku mi khomiwa hi mahungu hi le ka 015 297 1855 kumbe mi tirhisa mathevela dp@sabc.co.za hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi tikhomini eka nhlekani wa siku rin'wana a ni ta va ndzi lavile ku va hi ya mahlweni na vona ku ya fika kwele ka hafu ku bele awara yan'we kambe a swi nga koteki hikokwalaho ka ku va ku ri na swiphiqo sweswiya swa ku va nkarhi wu ri wutsongo eka vona va ri na mintirho yo tala hi ndlela yaleya seke na ku pfumela ku ri sweswintsongo hi nga kuma swo swi ta va swi hi pfunini ku ya amahlweni loko swi ta ngopfungopfu ka timhaka ta ku langutisisa ku hi yisa ku yini amahlweni kambe ke ta teka riqingho rero ni twa n'wangulo wa wena andzaka leswi a nge vuyi misalwa mativa lexi xi ni hluphaka swinene ngopfu vanhu va ka hina mhani tivoyini va n'wi sapota le khoto lava swi vonaka ku twisisa vanhu van'wana ku vava botet va swi vona ma vona ku van'wana va xavisi tiyindlu van'wana va xavisi mimovha van'wana va resign emintirhweni ma swi vona na kwala kaya ka mina kwana a va nghena ku yona ka mukhegulu wa mina kwana ni kha ni vula loko mhana n'wanowo a mi swi voni ku endleka yini n'wina mala na sweswiwani botoloni wa masiku ni voni va kha va hisa mabendlele malama se va swi vona ku swi bihini swilo lexi ni lavaka ku byela xona mina i ku Bushiri u fambe ku fana na Magupta na manana Grace Mugabe loko tikesi leti sungula tsakisa ngopfu ku va na hoyi ku va na pongo ne prudent man or the righteous man sees trouble and run away but the foolish man sees trouble and stays there. What man makes you, it gives you ability to sense danger. xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula 015-297-1855 a hi kuti u khome yi mhaka un'wana mi yingiserilo nhleka nhlekani mi njhani Khalanga hi pfukeli minjhani papa okay a ni lava ku vava hi mhaka vana loko va nwa byala yes vana va nwa byala hi mhaka vatswari a va ri na sei ka vona va teka mali ya vatswari va ku nyaxa titeki a xava fake ku ri va n'wi nyike 1000 a sala na jinsi me vula yini loko mku vatswari a va ha ri na sei ni lava ku twaleya ku vatswari a hi sunguleni la papa na mi twa kwala miyanga a hi sunguleni hi tlhelela nyana ndzhaku la ka ku loko mi ku vatswari a va na sei mi vula yini va na ti-rights vana va na ti-rights kambe ti-rights a ti vuli ku vatswari va na sei se mara leswi va endlaku swona a swa ha fambi na ti-rights ta vona ni vula swona ni nge loko vana a va na sei mhaka ku va na ti-rights hi lani mina na n'wina hi hambana koko a swi vuli ku loko vana va ri na timfanelo a va na vatswari a va na xo xi vula a hi swona sweswo a leswi masiku lama loko u ba n'wana na n'wana wa kota ku ya a police station mara hi fika njhani kwalano se ku endla kona swi ri va nga va nyiki mali ya ti-extras ku i fika le byaleni a kuma tanga ta yena leti nga tirheki ti ri tikulukumba a veka a ku he buti hi nga nxaka ya 24 wa
va ti corona ti ta xavi debit munhu lonkulu a ya n'wi xavela a vuya tshama ndzhutini wala a thaveleni va a fonela vanghana va yena a tlhavi fonda a ku se mara i xavele hi mani hi munhu nkulukumba ku i lava kun'wa ntirho lava vakulukumba ma swi vona ku a hi vana xiphiqo a hi vana n'wina mi sungula ku vana vana ti-rights vatswari va ha ri na se kambe a hi xiphiqo hi vana xiphiqo hi n'we lavakulu leyi va endla ku va va na xikulela nangeni room n'wana i va na xikulele mhaka ku na mali kani va vutiwa wona a wu na ntirho a rhuma wena hi lava byala se loko a ku nyika tidya timbirhi a ku nyika 250 n'wi xavela ti-corona ta 24 na metric vanghana va ta tshama kwala tlhela van'we vakulukumba van'we ka hi nyanga tsaka mara hina seyi hikuva nawu ri a wu tshinyi n'wana un'wana munhu a hi metwele papa a ni tivi ku wu kona wolowo nge munhu a nga tshinyi n'wana wa un'wana munhu kambe lexi mina ni nga xi twisiseki i ku timfanelo leti mi nge ti kavanyeta va ko vana lava nge le ku kurisiweni kahle hi vatswari va voho kahle va nga nweki na byala loko ri ku va nga nweki na byala swi ri leswinene se xivutiso ku hi fika njhani ka xiyimo xo lexo ivi un'wana ku ha i mhaka ku va na timfanelo lava va nga nweki byala va hava timfanelo hikokwalaho ka yini vo va nga ni a hi anamiseni hi twa kun'we mi ri yini loko ri ku mi lava ku vulavula hi yona loko ri ku mi lava ku vulavula hi yin'wana tanani na yona se nkarhi wa n'we sweswi hi ta twa tlhelo ra n'we ra mhaka yihi kumbe yihi leyi mi nga va ku mi leyi mi nga ta va ku mi ri na yona hi ndlela yeleyo mani loyiwani i ri General Tsumetsu ange let's do it again Grootman I'm listening from Katlehong vege na vege phakati inside a khensa swinene ku va mi hi seketela kusuka la a Katlehong hi ndlela yeleyo Khalanga wa ikhayima inandi wa itshika yi dya mavele inandi a hi sunguleni hi lunghisa vumbiwa bya hina malunghele ya vana ya tlula na nawu hi woxe xana mfumo wu na ti-inspectors ta ku valanga liquor license holders ke pfunani maphorisa i Zandile Vurena tirhise Twitter handle i ntiyiso swiphiqo leswiwani swi lava swiyenge swo hambanahambana lava nyikaka ti-license ta ku xavisa byala va ri yini vona va endla yini van'wani va ku ha tin'wani ti-license to nyikiwa hi vukungundwana ku nga langutiwangi na ku munhu wa ko i lungherile ke a hi tweneni loyi i nhleka hi mi amukerile ka munghana lona ahee njhani hi pfukile tati n'wina minjhani hi pfukile a khensa hina hi le Valdezia hina hi karhatiwa hi tintoho ni kombela hi lulamisa leswi swa mina ni yingiseleni ka foni mi tima xiyanimoya hi ku xi endla ku mi hlwela ku vulavula a ni n'wina mi kha mi ni yingisela ka radio sesi hi Monsuka ya ni kombela ku pfuniwa la Valdezia la mi ri mina xiphiqo xa yini tintoho ta hi hlupha kambe tintoho yini mankawa leswa swa mikawa mentimanki ti hi hlupha ngopfu swi tika ngopfu mastiva a wu veki xilo xintsongo lahaya ti tekile u byala mavele ta dya u byala tindluwa ta dya a na nga swi tivi ku hi fanele hi hanya hi yini swa chavisa loko u rhuma n'wana a vhengeleni u ri busy u ta vuya hi ku tsutsuma a chava a ni swi tivi ku se hi ya pfunekisa ku yini yi lo tala ngopfu minkawa leyi la Valdezia ti tele ngopfu a mutini ta fika ti nghena ti ri more than 30 ti chavisa ngopfu hi vana swa chavisa mi nge swi mukeli na loko mo swi vona swi chavisa ngopfu van'wanyani ta va nghenela na le tindlwini ti dya swakudya swa vona loko va ringeta ku ti chavisa ti tlhe ti va luma a hi ndeneni leswi kambe Valdezia yi wela ka masipala wu yima wa Makhado ne okay ku laveka mukhanselara a vitana lava va tirhanaka na timhaka ta mbangu loko ri ku swi tele ngopfu a swi ta fanele swi hungutiwa se lava tirhanaka na timhaka ta mbangu hi vo va fanele va mi lamulela ka xiyimo xa muxaka wolowo okay mi tshame mi swi vulavula hi swona ka tinhlengeletani kwele mugangeni kumbe vulavula na vakhanselara van'we sweswo
vo tala va swi teka simple a swi tshama swi va onhela lava swi va onhela ku hi lava rimaka vo tala va na mhaka na swona ka varimi i ntiyiso va lava ka agriculture na vo va lava va environment i tindhawu timbirhi leti ti fanele ti mi pfuna hi ta vona ku hi nga nghenelela njhani sesi wa mina ku va ta ngopfu minkawa leyi tele va ta fanele va ta vona ku ta hungutiwa kumbe yi rhwariwa yi yisiwa kun'wana kumbe swin'wana swa muxaka wolowo kambe hi khensile kumbe swi tiyisile sesi wa mina hi nga khensa ngopfu tirhisano wa n'wina enkomo sesi wa mina hi ta ringeta ku vona ku hi mi pfuna njhani a ni ri enkomo tiko tindawulo letiwani mfumo we ti endleli tindawulo leti ku ti ta kota ku korhokela vaaki xivutiso ku ngo va ku vanhu lava tirhaka koho va swi lava ku va korhokela ke ku na ndawulo ya timhaka ta mbangu leyi tirhanaka na timhaka ta mbangu a Limpopo yi koho hi yo yi vonaka ku swilo swa mbangu swi fambisa ku yini swin'wana swa swoleswo kasi ndawulo ya vurimi na yo kumbexani yi nga nghenelela yi kota ku vona ku endleka yini ku ya amahlweni un'wana mi yingiserelo i nhlekani ku twa mina a khensa hi botekele ya mabyala ma vona vatswari va na probleme hina sweswo ni tirha a Joni vana va sele kaya a va na munhu va makhelwani na vona a va kona le Joni ku sele vana ntsena so ku va ku ri hava munhu loyi a kota ku khuza vana lava data swi fikelela laha ku mi kuma ku leswi va swi ndlaku hinkwaswo swi huma andleleni a ku na munhu a va khuzaka so ku ve hi fika njhani kwalano swi vangiwa hi vusweti botela ni vula ku hi fika njhani ka ku vatswari hinkwavo va ri Joni vana va sele va ri voxe loko ri ku vatswari hinkwavo va tirha a Joni va ya fika njhani va ya endlisa ku yini mhaka ya ku vana yi Joni ku tirheni ku ri ku vana va fanele va dya ani bona va tshama kwihi a Joni mi tshama rhungwini ma cinca ni ri a na swo vula ku mi tshama rhungwini ku ya kuyile loko mi kha mi tirha mi ri vambirhi ma cinca mi lava ndhawu leyi mi nga ta tshama na vana no iyo problem loko ri ku no hola 1000 ni yi kuma njhani ndhawu leyi hakela yini ndhawu ya 4 room yi kha yi lava 4000 yi kha na hola 1000 se 1000 yi mi pfuna yini yi ndla ku dyiwa ku kumba ku va ku ri mhaka ku dyiwa se ku munhu i kurisa ku yini hanando ntsena ku ka ku dyiwa ka nkarhi wa sweswi la South Africa a hi nandzu because swi va hi vuyisa ka topic leya ku ri why vanhu va la South Africa va nga lavi ku tirha ma swi vona i mhaka ya ku mali ya la yi tsanani ka loko ku i tshama laha mara loko ri ku wa famba i ya vo Mozambique ngopfu hi ku ya yi cinca yi va yi tele loko ya le ka n'wina swa ku cinca i swin'wana mina ni vula ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku vatswari va tshama Joni vatswari va ya tshama Joni ya vusweti botpet swa pfuna yini ku mi tshama mpfuka mi langutana na mpondo na vanhu ni vula ku mara ni byelela maswanganyi sweswo mi nga swi vula ma swi tiva na n'wi mi lo ngetelela ku munhu a nge suki a Limpopo a ku ya Joni a ya tirhela 1000 hi n'hweti a swi kona sweswo miri vanhu lava mina a ni tirha KC before hi botpet a ni hola 1900 hi siku hi vhiki hi n'hweti i n'hweti data ni byela ku ri poverty yo endla ku ri swilo swo tala swi ndleka hi ndlela ya wrong hi ku a mi sport va kusuhi na vana va n'wina no ni mi twini no ka ni nga mi twisisi ku mi twa ni mi twini kambe ayi ya ku le ku tikeni a hi twini nun'wana loyi i nhlekani ahe botet minjhani hi pfukeni ngo vona hi pfukeni mi nghene ka maxawu ka majika mi vulavula na Khosa Elvis ani mi le hi kwihi kwala ka majika hala ku ya ka Khetani everi hala ku ya ka Jordan ya kwala kusona va Oscar kwala na le ka Chauke ni mela professor ya ngone le ri kwala gangeni kwala all right se mi ri yini n'we mina ku ta nghena ka mangu a sesi lava va nga dyiwa hi ngwenya le a Xitomboni ni a nga ta ku masipala why loko wu tisa mahungu a wu vulavula hi mahungu a service delivery why wu nga rhangisi mati ka hina vaaki kutani ku hina ni hi votelaku vona se swin'wanyana mati a laha nandoni a hundzini lahaya hi lawaya a tlonda xitandani mani twisisa botet
loko va la ku voteliwa va tlhela va ta ka hina mara service delivery va hi nyiki vonani sweswi i fambini a ya ku hlantsweni i mingwanya yi n'wi teka ne hi vuyeliwa hi yini hina vaaki hi ri masipala wu hi endlela yini kumbe mfumo lo wa ANC swi la ku hi ndlela n'wana va hi hlamusela ku hi borha hi ta borha mali hi kuma ku hi botela se a wu rhangisi mati ka vukorhokeri bya hina a wu hi rhangiseli mati ho a nkoka hi botela hi ta va hi kha hi hambana na mafu lama endlekaku sweswi ma vona u nge hi vulavuriwi hi swona sweswi a ni nkosi u ta hundza va nge hi vulavuli hi swona ebotete mati i ma nkoka ko va vonani mfumo lowu wa khale a ku na tigweja a ku na tigweja ti ye kwihi va onhetelini vanhu va vona va ha swi tivi ku swi endliwa njhani va onhetelini va ku borhani mamati ya borha yini swa ku a hi nge ri doli jungu lero hi dyiwa hi tingwenya hi ku hi ta va hi nga ri ha mali hi hava yo xa mati hina van'wanyana kambe amajemani ku hava mutingwenya ne hayi majemani a swi hava na xexa xi ta ku kwele ka n'wina a swi hantlumi hayi bota nkesiri swinene ya i Khosa Elvis ka Masaka Majika nkesiri Elvis hileswaku loko ni nga vulavula na Elvis no tsundzuka kaya man ya Elvis loko ari ka Majika ka hina hi laha nkoveni yana laha purasini ka Manghena laha eko ka hina hi tshama xikarhi hina hi kambe hi kwihi ndhawu ya le bibeleni va nge hi le xikarhi ka milambu mimbirhi i Mesopotamia hina hi tshama xikarhi ka milambu mimbirhi hala i majemani hala i xikarhi mati hina ha swi tiva swa xihlovo mani ta ka lomu yingiseri ni hlekani Khalanga buta mina mpokeni hi vatomi njhani na mpokeni i Khalanga lana ayi buta aka Cherish a ni la ku hlamulanyana na yin'wana buti va ku nghena timhaka ta ti-price ta miholo ya ma 1000 yes ncenga ri leswi va nga vekisa swona a ku lo tatisa mara ncenga ri mahlamulelo ya kusuka exitichini a ya basanga okay hi ndlela yini a hi nge swi koti hinkwenu n'wana bava laha ni nga kona sweswiwani mpfula yi le ku neleni kwala joni muholo wa mi 3800 rand ni ya swi kotisa ku yini ku teka vana a kaya tiyindlu ti karhi ti kala hi ndlela leyi ti karhi ti durha hi ndlela leyi hi timhaka ta ku na ta va dyondzisa nawu ntsena ami va dyondzisa fane tshama yi nga tirhi na ami va dyondzisi nawu a ni ri vana lava i vana va n'we a hi swona se loko va ri vana va n'we mi lava ku va kurisiwa hi mani a mi lavi ku va kurisiwa hi n'wini a hi nina ni fane va kurisa ma swi tiva ku loko munhu a zanga hi yo mhaka mi kumaka va ku vanhu ku na ku va ku vanhu i nyoka va fananisa vanhu na tinyoka i tinyoka ntsena leti ti nga tiveki ku vana va kha va kula va ya kwihi ma swi vona loko n'wina makwavo mi ri so mi kha mi hola 4000 ya leyi mi holaka yona a ni vana ku na mhani na papa ka vana swo se swi vula ku yini mhani va va ri kwihi nkarhi wolowo bona va hola mali muni bere ku xaviseka ticondzo va kuma mali muni yi liya ticondzo ku ta bola a ni swi tisa yi nga va a ni ma ni estimate vuma hi n'hweti vuma 2000 rand se loko va kha va kuma ma 2000 n'we mi kha mi kuma ma 4000 na kala rent ya 1200 ya muxaka muni rent ya kona room kambe va ko la ku nga hlayiseka va ko joni ka nga hlayiseka a nga ku ringeta ku vula ku swi vula ku ku va hi la ku hlayisa vana va va kusuhana na hina swi ta kotekisa ku yini ku hina hi nga la joni hinkwenu hi rhona vana le kaya mhaka ku hi fanele hi va hlayisa kusuhana hi tirha le joni mena lexi ni nga xi twisiseki i ku n'wina mi tlela byi khoma njhani vurhongo mi kha mi nga hi swona ni nga swi twisiseki sweswo mara swiyimo n'wana mani hi swona swi nga na problem swiyimo leswi swiyimo vusweti mati va mi ni vula hi mhaka yini sweswi loko mo languta 4000 yaleyo ivi mi languta mali leyi mi nga yi tiveki ku mukhegulu wa n'we va nghenisa yona a hi swona hikokwalaho ka yini va nga yi va ya leyi va nga yi tiveki ku va nghenisa yona va nga yi va ya yi endla kaya va ta kota ku va va ri na vana n'wana a kula a ri na mutswari wun'we ma swi vo a ni na mali leyi va tirhaka yona n'wina mi swi tivi mali muni loko a mi swi tiva swa olova se swi vula ku a va ta ya va endla xibindwani xexo va xi endlaka kwala joni kwele kaya na ku ta ri giyani ku tirhe njhani sweswi va nga swi mawusa laha giyani
va bolela matamatisi mangani dyondza swo antswa ku nchayisana fika nxava tincondzo ta 150 boto wa mina a hi pfumeleni kumbe na n'we hi le ku hambaneni mihleketo na khensa swinene kambe lexi nga koho i ku ku vulavula ntiyiso van'wani vanhu va famba va ya va dya ntsena ku ya fika va ti tshamela vana va kha va kula va ri voxe sweswo swi kona ivi yi languta ku okay va tshamele yini kwele va nga koho a va tshamelanga leswi a va ta tsandzeka ku swi endla ku hala kaya se yi languteni na yeleyo miehleketo ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo xa ku hi mhaka ya ku hi le ku tirheni vana va fanele va ri voxe mani mina ni lulamisa ni ta famba komerisiwe tinyiko Morgan Xivambu ni Khalanga Pet Mathevula mhaka yaleyo mingisero mehe mina ni ri hi nge tshami hi ri majaha kumbe tintombi ku ya hi laha ku nga heriki a hi pfumeleni ku na nkarhi lowu se hi nga ta va bava kumbe hi va mhani leswi swi vulaka ku hi fanele hi byala vutihlamuleri bya ku vana lava hi nga va tswala va kula njhani leswaku tswala vana ivi mi ya va veka len'we mi ya leyi mi tlhe mi nga swi tivi ku loko mi ri le mi le ku ndleni ka yini se mo hayela yini a ni tivi a hi yeni na mindzuku na vuya kwala a hi vulavuleni hi yona DJ Mati kwala a hi tweneni ku ye i ri yini ka dzumba na mina ya DJ no Pulpet mjani epokeni mjani no right okay mhaka leyi hi kuma ku hi kha hi wela yi suka ka ku hikokwalaho ka yini vana va kha va nwa byala va ri vantsongo se van'wana va nge hi mhaka ku vana va sele hala vatswari ve le joni se ni la ku ringeta ku kamba ku va kuma mali muni leyi ndlaku ku hinkwavo va famba va ya joni loko hinkwavo va famba ya joni yi koho mikhukhu vanhu va koho va tshama ka ti-RDP joni va koho vanhu va tshama ku mikhukhwini joni mara va ri na vana va vona kahle hey ene u ta mhaka leyi u vulavulaka hi yona yi katsa na swikolo na byala ne ku na mintolovelo leyi nga kona kumbe ku na vanhu lava va nga na sweswi swa ku hleketa ku tinqambi kumbe vatlanga va bolo kumbe vanhu lava nga na vutshila a va dyondzanga so hina swa ku veni swi swa ku liya inqambi a yi dyondzanga lediya ti tlanga bolo a ti dyondzanga na swin'wana na swin'wanyana so eka sweswinyana se hi nga fika eka n'hweti ya sunguti hi vulavula hi masungulo lamanene loko lava n'hweti ya lembe ra uri hela kahle hi sungula sweswi hi la ku mi tisa tinqambi leti ti nga dyondza swinene leti ti hi byela tona hi tinsimu ta vona ivi hi vulavula na hi tidyondzo ku n'we miri a va dyondzanga lawa se hi sungula namuntlha ene ta dyondzeka namuntlha tiqambi ti dyondzile Pulpet na hina hi pendlapendlile mi nga tekeli hansi futhi n'wina ya ha vulavuli hi n'wina va mi lava hala na hala hi mhaka tidyondzo ta n'wina hi dyondzile